Orang yang lakai kemat ke Hungary, Barnabas Valka, ulah mensau jura pedang madan. Haka jing yang lakai pedang ke Hungary, Persia ke Scotland haka ba. Lahaban pun sangat sipor ya ka jing yang lakai, telah duk beladap ai jing Sumara bakar ke yau. Pedang madan, haswaban rayau, sa hospital. Kane ka jing mensau Valka, kala jia haka kelak ka baar, haka por badang shoot ya ka free kick. Haka ba ubarka ulay tengko baru agnos kon orang apkul ka Scotland haka por badang ya kene ya ka bol kajing tengko baru kon ke orang apkul ka Scotland kala penlong ya uvalka ban ya bler sipor balapan kid ya Woodwood sa hospital kane ke jingjia kalawan ra ya ka jingjau umat ki para bayala kailang naka Hungary berhadin ke jingjia kai habakila job ya ka Scotland lang bakal last minute goal kila aya ka burom sa uvarka da ka bara ya ka jersey jong kit long kubor ki tho ba ubarka ulati breu ondala poya hospital hanrei om patla ban pentikna hadu kanu ka jur ka jing mensau jong na ka nega channel ki sawayom iduwai bat kitbok kit riang ba uvarka un ko no kham kloi